Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota dhiirtooleeti biabii hoo wa ummii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eegasii haa'ulaa'i al-abhaari al-akhyaari al-abraar al-aqdasiina min al-muhaajiriina wal-ansaar alayhim min allahi ridwaan warra isaanitti aar sanafula saalih isaan qabatta namuutuu nuti salafii isaan jala deemnaa sinja yoo qur'aana hin beeyne si nyaata hadiisa yoo hin beeyne si nyaata rakkoo dardarootaa keessaa ammantana maali ni beeytanii bakkitun qaanfatiinsa isiin haqa gootu isirraa qaanfachaatiin garuu wal sossobiina wal sossobaatiisan ansan girgiddaanin dhawe habiibii fillah filima wasaka xurii sanitti mokkoramuudha rabbiin ni danda'a mana keessanii fi mana hortee teessanii rabbiin filima sanin naqiniin sinja filima daaraa dardara paaraalaayizii godhe daqiiqaa takka keessatti ahibbatii fillah jarri xuriin najisnisan doolaara 180 harkatan ni beeyta daqiiqaa takka keessatti isii tana qabii sa'an dhayi qabii baatiin dhayiiti eeganaa amata guyyaa 365 naa dhayi biliyana 94 san dhufti amman tana dhiyoo tana laalee biliyana 100 biliyana 13 dubaree akkamitti dhaabdi number 1 Amerika itti aanee Jarmani isii saniin mokkoromuudha gurbaan takka ifiin ajjeesuu fadhaa yaa ustaadii mal jettaa nan je'an qobaaqee hin taa'inii je'in qobaaqee hin taa'inii eegana sooshaal miidiyaa kana fayyadamnaa miti waan hin jirre dhalaalee majnaa karshalii fi mutaantii uffatu wallaahi alladhii laa ilaaha gayru isiisan illaalin isiisan laallan achi dhaqiisin jetti fi ammas wanta kaantaniin isin gammachiisu maali ni beeyta rabbina addunyaa fi akhiratti isin haa gammachiisu nu cufaatuu sin jaabat humna nuti qabnu wallaalle ahibbatii fillah wallaahi alladhii laa ilaaha gayru yoo ati kophaa ifii teesse maqoo kophaa keetaay ulaa ifi cufi maraataadhaa siin haajaan haadhaa fi abbaan keetuun siin jaabar wallaahi ifin haasawu maalii keessa wanta na godha yeroo wanta na godhe maaliin arkadhe an bu'a anin beeku akkan siin jee ushururuu beeta viidiyoon biyyoo si dhufte dabars eeganaa masgiida kanan dhaqin masgiida biraa dhaqe waan hin siin jehu hin jiru amata diiddan dura ni yaadada gaafa poolisoonni ganda keessa deddeemanii qabanii mana sinimaa cufaatuu cufanii warra koompitara qabu irraa guuran gaafa san ni yaadatta gurbaa tokkootu hibratri'iit ofiinaa godhe hibratri'iit taallaa filmii gaafa jaamtu tokkoo jiranii beetaa zamana tokko oduu ammaan tana sabiskiripshinii netflix tuubii amaazon max kanneen oduun dhufne taallaa filmii takkaat ture bar rabbi sitrii isaanurraan kaasini wallaahi interviyuu godhaniif ati yoo ushururuu feete habiibii san teete an ushururuu umrii tiyyan hayyamtu umrii tiyya bagbag wali godhuu malee hin hayyam ni gaafataniin yaa nam ይሄንን ፊልም ለምን ታያለ ይሄንን ፊልም ሳይ እንደዛው ማድረግ እፈልጋለሁ እንጂ ዘይ አር አክተር ሲን ጃበር እንዱብስነ ኪታበ ኢሳኒ ሪያሊቲ ሚቲ ኢማጂኔሽን አበር ቢላሂ አለ ደርደረ ኸያለ ኸይሰ ሴኔ ኹቴ ጅራ አቲ ጀባዳን ሲንጀቹ ጅራ በር አቲቱ ኢፊን ደገፈኒ ሁና አከሲ ረቢ ሲገን ዋን ፌተ ኸጎዱ ደንደስ ቁዋሰን አን በተር ኢፊንጂ አን ኸነረ ጫላ ደቦ አቦቱ ናኒ መደልቱ ናኒ ፈካቱ አና ሙስሊም ኢፊንጂ ወላሂ ንዲስ ኤኙ አቦ ተኢሳ ጉዶዳን ሲንጂ አበር ጀለ ጀላሉ ኢሳ ፊሱ አቦ ልቡ ቴቲ ኒዴታ ዋን ገሪ ገሪ የሮ ነምኒ ሚራ ኸይሰሴኒ ሚራ ጀቸኒ ዲስ አማ አሂበቲ ፊላ ጉርባታ ከፈርሾ ዱጎጂ ወልኢያዙ ቢላህ ፌቱ ሲጋራስ ጂስ ፌቱ ሺሻ ዱጋስ ጂ ሜ አሲራ ረቢን ፉዴ ኡምራ ኢሳ አገስ አቦ ረቢን ኒደንዳሃኑ ፊ ሆርቴተኝ ኡምራስ ሐጂስ ወረጉ ረቢን ዋቡ አና ጋንጌስተረ ፈዴ የሮ ከአባሰን አገርተኒ ቦጫን ሲንጃ ወላሂ ከአባሰን አገራን ኤሳ ዱፌህም ቤት የሮ አከስ ደቀ በከሚራሰን ኒ ኢሳ ገሩ አረ ተካቱቱ ዋንሰንቲ ኢሰ ዲቢሰውን ሲንጀ ከንጀት እናቱ ሞተች በብስጭት ኡማት ያዱemi
farshoon dhuga. Farshoon san dhuydeef ummaan ta'e jiruutti hin deebitu bar. Sigaaraa dhuguu ture ni dhiisa shiisha. A'aan lubbuu teetiif je'i waan miira ilmoo yoo harkata ni dhiisa. Nama kiyya takkaatuutu hajjii dhaqee sigaaraa ama torba dhiiseeti deebi'e. Lubbuu teetiif jetta yoo dhiiste wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru itti hin deebituun sin abadan an bedar an kanarra caalaa dhabuu kanaan nammaltu rakkoo dardarootaa keessaa ahibbatii fillaa taqliida bal'aa akka amman tanaa agartu nasaaraa fi yahudiidha koppii gooti dardaroonni innaawaa sheekkootiin garii rabbi umrii haa dheereessu ridaa fi nasaaraa baantaa jennaan qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faman eenyu reeji'in eenyuun baana isaan malee boolla wakkalleedhaa yoo laalte achuma keessa nyaata nyaatti achuma keessatti sagaraa baati habiibii fillaa bakka itti nyaattu waati kophaa qabda sagaraa bakka dheetus kophaa qabda mana keessatti wayii kana jettaamoo waan fokkotaa yoo hojjetan ni hojjetan wanni fokkotaan addunyaa keessa deemu jirtu amman tana gaafa dura innazii muslimoot maalimoo isin akkunumatti ilmaan dhaluun kiniina ilmee nyaadhuu jaan amman tana noo remixisii goona malee boo wandi lamun seet lamun ene wandi ma delum enem seet aydelum am binary what is this BS in Java onno addunyaa guutu amo ane obboleeso globalization taatee jirti bar ati miidiyaa bakka feete dhaqe ane gurbaa tokkoon agare Itoophiyaa billaahi aleeke dhiira dhalaa if godhe si ajjeesna ja'anii Gondar keessatti eessa dhaqe Sweden dhaqe gaafa kaan hunnooti live TikTok hin seene what oh man gana hadiisa biraati ibsi maal jee irra caalaan ilma namaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam tokkoon isaa ayyoo isaa karaa keessatti yoo zinaa itti dalage isinis ganaa ayyoo teessan zinaa itti dalaydanii Amerikaa marateef haadhaa fi ilma dhiyoo tana we are married mobaayiltii irra jiru we are married ja'anii haadhaa fi ilmoo ati ushururu feeta yaa Mr. Ushururu gana waan meeqa sanirraa amman tana dardaroota nuti jiidha jetteeti bar akkana jettee waan meeqa darbitee maraattuun risarchii hin dalayne nama gurraacha fakkii godhatu billaahi aleek come on people kitaaba jedhu dubbisi by Dr. Alan and Bill Cosby wasaqummaa isaa sana haasa'uu fedheetii miti tana ammoo jecha dhugaa jee nama gurraacha fakkii godhattaa habiibii fillah odoo sahaabaan jirtuumoo alayhim min Allahi ridwaan wa kullan wa'ada Allahu al-husna cufa isaaniitu rabbiin beellama isaaniif if qabee jee bar aboosii fi horteeteetii warra sanirraa rabbi isaa taasisuka nama gurraachaatu anaaf fakkii taha Ameerikaa keessatti populationiin nama gurraachaa persentii 12 almost half of them in jail mana hidhaa keessa jiru amata 15 irraa hanga amata 29 yoo raap gootee sii dabarte yookaanuu ispoortii gaabbilaa kumaatu cufa ispoortii keessa jiranii beeytaami yoo saniin dabarte yoo qaraatiin dabarteef isaaf dabarte amata 15 irraa hanga amata 29 yookaan hashiishlee yookaan mana hidhaa jira yookaan du'ee jiran siin jaabar dhibbarraa 70 abbaa isaaniin beekanii isaan fakkii godhatta billaahi aleek Tupac marre mana min jettee na hofalchiistii bar wallahi nin gadda yoo gaafatteen bar wahbaa waan takkarraaquu waan qabu abadan hunnootii taqliida isaan ammoo wan isaanii wasaqa isaanii cuba hayaan isaan biran jirtu bar akkan sinjee nama takka yoo baruu feete interview isaa laali wallahi gurbaa gurraachaan sinjaa bar gurraacha baratee hawaasa kiyyaatiin dhaabbadha kajee حكيم حسن أيف أبتون عن جت والله الذي لا إله غيره أنا شيخ أبي أستاذ سجرد كاي بلاش تدي والله دردروا تمسلمات شوف صاحبة مؤمنة فيقي إيجانا فرمات إساف تيرقو إساق إساف ونين أن خيون تيجودون فرمات إساف تو متأسن إن تلين جابر إن تلت دلجاني سي وسقى دلجات تيتنا يو أبانك هجي تيتنا سبسكريبشن سيقول
ni hayyamtaa jennaan hin hayyamu jetteen soo ati dalagaa ta'e kanatti gammachuun qabdu qajiin ani ammoo ummaan tiyya dalagaa ta'e sin gargaaraa yoo naan jette gammachuu keessa sanii keessaan barara anummaan siiftaanaan dukkaana kana anaa sirraa cufu dukkaanuma xiqqaa kan muhaadaraa deemi yoo naan jette fantaziyaan tiyya fantaziyaan maaliif dalagaa halaan ittiin boonan ka jara saniituutu fakkii nuu ta'a hibbatiifillah rakkoo dardarootaa keessaa ammas saahibban hamoo ta'e saahibuu wal iyyaadu billah innaa waa ni beeyta haadhaa fi abbaa isaaniitirraa jaalala hin agarre saahiboota isaaniitirraa agaru jiranii miti haadhaa fi abbaa isarra qulqullummaan isaa saahiboota isaatiif wallaahi nama haa ajjeesnu yoo ja'anim ni ajjeesan waliin agarree jirra tanas garuu rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وابن أبي شيبة في مسنده والحاكم في المستدرك وحسنه علامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل قربان تك دينا جال الله إسات الرتته هذا تقوم خيسا nama jaalallee jettanii qabattan ofirraa laalaa jeebar saahibaa miti jaalallee hayaroo mara silkii itti dhoytu eenyu hayyoo gararree yoo qabaate akkuma isaa taatanii beeytan yoo hayyoo gadhee qabaate wallaahi hayyoon isaa gadheedha eenyu saahibni kee nama tokko gaafatan arra duras Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftoota chaanaala keenyaa tasfiira afaan Oromoo emmi hajaamurraa subscribe fi share fi like nu godhu keessanirraa hedduu isinirraa gammannee nu hordofaa jennaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.